Jotron lamsugo ani channel Tiprasa job finder o teisa ang tini nong bai teka job notification tu feka tini job notification angka ONGC hoite Oil and Natural Gas Corporation Limited hoite ingke borno kaisa job notification nokhorjak motamoti ingka 5-6 din hingka ang kisa leading theka video slamnani kisa jora mayan bagui ingke tini ang nong bai abo tu feka notification regarding bortam bote hai bai ke nare naya ingke nong kaisa important note sawano oro obo kintu noro dara gate exam 2020 te 2021 bo jerjak borong pagi simisi kintu noro jodi nongni qualification tongphun noro gate exam pass khaidia ba rijak yangke noro kintu mangla o je boro already mention khairijak joto ang nukha koikta jaga youtube aro boro kokno kini mention khaiya ang kinom sairo obo nangoi kor boro aro sei borjak essential qualification and gate subject with code noro gate jekhe to nangna nongni এরপরে tamni tona nang ang nono video tolao sabon phaikne inke or nine dinero suppose noro tabor name kaisa post ni bagi AEE cementing mechanical nona di boro essential qualification tam phuno graduate degree in mechanical engineering with minimum 60% mark inta one chun non qualification to kinor get jai hangke nor kindo ingala get non sabje tona nai tamo mechanical engineer hene inga yang kanor post nai mono estin bai koita OBC bai koita ang to estin bagi sim nai ba estin simi sawanum inge yang non disabilities bong bai category reserve tong bong ne inge o first puso to sin estin bai krai kindo ni nai nai dinoro estin puji komo kaya jaga tongo 7ta abo jaga AEE drilling mechanical graduate degree mechanical engineering tong nai 60% mark te mechanical engineering ni get subject tong nai inge yoma hai post koma tongoro boro koita post rojak nai na total oro boro 17ta post rojak 17ta post joto jaga ST ni ingko kri kota ingko mane seat kri ST ingko kri kintu ST total korno phunugo nang ST total 24 ta noro notification download khai naidi ang notification link read one description notification nayo kaham ke naidi noro bo post ni bekta mane riya tamon ke oro post kuma nong degree ni mote nong ni qualification ni mote te plus get noro exam appear khaijak 2020 te 2021 on ke noro bagi of kaisa opportunity noro ditam ke ONGC ro chakri manani অনেক কাহামজি খুব রেপুটেড কোম্পানি নর সিও বো যতন তিপাং বরতো ইনকে এস্তিন বাকি টোটাল 24টা সিট দङ ইনকে আশা খায় তিপান যে বরতন রক তলে তংনে না হিনে তিপা সারব গেট রিজার্ভ তে রিজার্ভ আমতে কোয়ালিফিকেশন গনাং রক ইনকে নর রইনা দিয়াবো ইনকে ননাং তাবো সাবন তামো নোটস যারা যারা ইকো বন কাছে ইম্পর্টেন্ট নোট যারা এসটি বা এসসি মানে এসটি নি রিজার্ভেশন বাকি অঙ্ক reservation mane sik khayo ba sano je itong reservation na nang nai nong kom papte hai ingi nor kaisa nong thangi borma khaine submit nong je kono document ba verification ko ka certificate hindi ba hindi bor suppose under the government of designated authority boro for the appointment to post under the noro notification pone den nor porikha nije bui thangano epore ikor sijaktam sijam nor go selection process tam get 2020 ade oron iko get dara get 2020 number kahamane pass khaijak bong bagi kisa kaham opportunity bong bagi simisi amoni ning nai kono aptitude test in engineering niko robor seja clearly mention khaijak get 2020 exam appear khaijak na nang nai borok bab te pass bong jana nai khali appear mi khaiboya nangi nang bong na dikor final selection of the candidate will be on the basis of the parameters iko oro nai weight of gate weight heads weight text gate 2020 score ekor boror mention khaijak asa ma nai qualification in interview nai tungi total 100 ni awon porjino ga prose borok kaisa final khaim finalist khainam kaisa merit list nero wansu na dinke ordoro jara job khaijam pai ke no objection certificate tong na kintu genda notification kaham pone di download khaina di ang link gori ruano download khaidi am kaisa jara joton ঠিক tongo kuni qualification joton matching ni get borojak ni qualification tongo 60% mark pai enke abu kaisa ekdom kaham opportunity miss ta khaidi ready abun ni last day rengkha 12 tarik o mas ni 12 tarik october ni bon official website thangi naro samin ma khaine boni ONGC ko ang tongo no bon official website ni link phunugano bor thangka bon official ni link kisa nakhadi ang na dasing nugjak se boro jan pono official ni abo je jai ungtung
boni official website thaino ma khaina submit এরপরে আপনি লাস্ট এমনি ডেট অলরেডি সুরং থাকছে 23 তারিখ দিন 24 তারিখ সেপ্টেম্বর চিমিনো অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন আনা সুরংখা ইনকা অক্টোবরনি 12 তারিখ যারা বং লাস্ট ডেট ইনকা সব বং অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থাঙি নাইদি ইনকা নর নুগা বং অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দंनाय ONGC तामदानसि बनाबो अफिसियेल वेबसाइट आं बजन नुजाक कैसा दङ आं ट्राइ खायन नन फुंनानै बंनि अफिसियेल वेबसाइट आखौ खायन रुवानो आं लिंक करि रुवानो बन अफिसियेल वेबसाइट और थांनो एकाउन्ट रेजिस्ट्रेशन खायना दि एबरे एप्लाइ खायदि आसनो भिडियो बागै हामबाय और भिडियो देब नाना मुचुंकि लाइक सब्सक्राइब खायदि